Amashemero n'akasheko obwahati nibyo biri mu magaka 34 ow'emyaka 62 omushomeso wahumwire n'omukazi we France Kobusinje ow'emyaka 50 ahawe kuzara abana batano mukono gumwe bwayima yo kumara emyaka 30 omu bushwere oruzaro rubuzire abachebire bagira w'inenda atecyo nitwe narengeje kimwe cya president kazamu kashemero bakagira amasemero menshi hadinga kumiza munyiza n'inda buzo mu rwaro abantu rusukani bareba hanashika kawacherwa hagati aho barebe namba y'abana banganda nabwo tikiraho kwaso umunonga kujya windu cintinisi akubanka manya n'iyendo umwana kandi asaba umwana bampa abana mu kibani kimana tumaruzaro yabura ombakazi n'eshonga nyingi zimwe nijya kwangiraniraho konka specifically ogo gutukamuragura tukora mu lingo gwa IVF koza kufuna abana bakibiri kitanguhi jezo twaraguza sente ubona bwatwaho twinisigendera cyo kwenda kufuna umwana tugerezeho twaguza byo twine ka sente gatwaho twagezeho twahana hari konka hatukiro mu ibaro bakabasa kutukoraho kasasura sente nyamwingi bakatukoraho atabana bakakuzara Kobusinje wabire yayehwira amaso akazarebero 30 kwa mwende 2024 ahirwaro rya Niyokea Specialized Hospital and Fertility Center omurembo orwambarra nanye benta kukinihira kabundo bazarhanga hazatwiza cyarga mu kiti kusanga ituzara abana batanu aba bana harimo abojo bashatu na nabishiki babiri abo jangu omukazi abirayine abana barengera hari babiri nk'ekiragiro scientifically mu indications ezori kugenda okurango yazara twine kumushemeza ubwo muri ngo artificial kinji abantu ngo bahereza abana bingi ushanga yagirendera mu abana barengere babiri bashatu bananinga shabatano ngo umucyara w'uruhanga kwasize kuzara abana batanu Dr. Cesario Masembe omushaho mukugu ombyo kuzara n'enshonga z'abakazi ahirwaro rya Niyokea Specialized Hospital and Fertility Center nashobora okukobusinje yatungira abana batano mukono gumwe ushanga ensheke zayigire ningo shango mu birwe hatari mu mahuri ninga gace bagara mu gina amani make ninga ushanga aha mwami ninga sho mushije enkwasoze heze kishija zitari mu birweye ningo umwetsi bazo shanga zayigire ensheke zitazishoboza boko baragurira ngo batungo ruzaro muturabiro muringo ogwa artificial technology ninga shogwa IVF in vitro fertilization nikimanyisa habo ntuza kwatihurira ryo mucyara twatenda na ensugo yo mushije itweta spam tubitwara mu lab tubene ko twabugamisiza ninga shayi fertilizing rabikorere yo mwana rero mwana akeza gukora ibironka bishatu tumutwara tumutomura nyenenda yo go mucyara tumuhembaza akora ahikakuzaro so mutije abuzugwa ruzaro nitubanza twakebera twateginga history ye rero twamango kizukirikahe twakisorovinga rero tubona ko yongere ko mulingo uri kubasa kumukorera kugira ngo yakwasa yagenda yatwara ona Dr. Masembe nareka okwacwaho ahabwe namba y'abakaza bari kubura uruzaro konka bashabo butehwa amatsiko buri zone tureba abantu 30 abamwendo bari n'ubuzu bubukiye buke tubusotinga bazara abandi betaga technologies zeze advanced eza artificial abana batano aba obwahati bari mu mbera nungi ahirwaro ry'abandi ryahore Innocence kandi nabo ari kurungi gashakwa Elias Rutugusa.